Thutha wa kwaga gwikinyia mbere ya bondi ya kuramata ikundi itari cia githirikari guku bururi-ini niyo NGOs Coordination Board, ikundi cia Kura Yangu Sauti Yangu na We the People ni itunyitwo marua ma gutabania mihang'o yacio guku bururi-ini. Kuringana na murugamiriri munene wa bondi eno Fazul Muhammed, ikundi ici cieri ikoretwo na marua ma guciitikiria gukorwo ikiruta wira guku bururi-ini. Fazul niongereire kuga ikundi ici ni ihingurite akaunti cia fegi cia hitho kuria ikoretwo ikiamukira mamilioni ma mbeca kuma kuri mabũrũri ma nanja mugaru na watho. Ikundi ici cieri ikoretwo igikuirwo ciahota kwandikithia cira igoti-ini itugiru wa kuregana na uhotani wa mutongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta. Hau kabere ikundi ici hamwe na ikundi ingĩ itari cia githirikari na ikwirumite kinikiuga itikuinainio ni mikana ya Fazul, no mathaa manini thutha ucio igiri ciacio ciakanjwo. This board often has calculated witch hunt and outright malice against well-meaning organizations. The board has been running amok, and we find this indifference by state institutions untenable. And we consider this latest attack on Muhuri as an attack on civil society in general, here at the coast and in Kenya in general. So we would like to see civil society being given their space, their freedom to operate. Kurumirira gucokerwo gwa githurano kia president tariki 26 mweri wa 10, ikundi cia Kura Yangu Sauti Yangu na We the People ikoretwo ikimenereria githurano kiu ikiuga gitiathingatire gatiba ya bũrũri na itua ria igoti ria Supreme. The NGO Coordination Board has become one of the institutions that is being used similarly as we saw institutions being used in the Moi era to commit atrocities against law-abiding citizens. Fazul ni arakuruhania ikundi ici cieri na gitanga George Soros kuma bũrũri wa Hungary kiria kiuikaine na gucogera ngũĩ mabũrũri-ini matiganite makiria gitaro-ini kia Afrika. Kurerikana ikundi ici ni iramukirite ciringi milioni 36 kuma kuri gikundi kia George Soros Foundation gutabania mihang'o itoikaine guku bũrũri-ini.